Usembut Menteri Rangba Kajala ubak sengab halang dhar, ula penting kenai kidong syong kalapangap hakaput ke Meghalaya Assam, bakin yok benaj ot yau kebana ki pentor jongki, dak basuk basan, bat dak jingsngan haka ayom ot ke banwan. Ya kani ula penpau habakren syakilat sai kubor hadin ke jinglet jurep ki projek kampen roy hasor juwai haka arpway trek naiwing. Baru arngot ki Menteri Rangba jong kini ki arjala kile lang ban penne ek jingsuk hai ki jaka khapun. Kathong bakong san ke jongi ke long ban pentikna baki nong shong shnong kinla ban betengya ke kamrap kamryang ke jongki klem ke no kono ke jingshap penthot ong uba senga balang. Kani ka jingkular jong usembut Menteri Rangba kelawan long ru hapreng ki jingsungu kya halur ki kam ya ka japut ki balas lembha bat ka bapun pawi ka jingkut jingmut ka baskem jong ka sorkar ban a jingada ya ka kamai ka ji ki jingtre jingkta bat ban penne ya ka syongsuk syongsan hapo kathan. Ya kata kat kamai ni penar League State Chief Minister the walk out ki to peaceful subimente ya kata mbak awri ne mbak ni sorkar di sim khaya ni.